Uba PNCM MLA MDC Barim jangka mau senram pada balong mentaru UMDC jangka mau khar pentor umkhra udai we negino yalam san pertai barang ba bha jangka jela udai no yalam ulaju ya tingko buan sien ba umukal sangma menteri rangba kejela hakapor bulang UCM ke Khasi district haki asin kenti kamtam haki snam ajar khasan hadu khanyau uba RM Shabang u editor rupang la ikran uba pensian halor kimat ba pher ba PNCM ngia kendo bat phi manta ka janmi thing phi khobles na khobles bri phi ro te phi pilade unong yalam san perthei ubla I ba piladon bun phosnem tene ka lain te ke jingkali ka baneng kong jonga kalong pisngo komno ho pila poi manta sekaseng kongres pila poi dia oit na kaleng jonga ngasuk men sipun banga poi biang haga sen kongres na mga try pikan mau baha haga por ka mga job ning kong election arjar pra na job naga sen kongres haw arajar khandai yega MDC ru nga job naga sen kongres arajar khat lai ru second term nga job biang naga sen kongres arajar khat sauru second term ku MDC mo sunda nga job naga sen kongres kasilong hadin ka jingya tungku kat tu kat ne ki issue jong gari bakajai penriu kaba nagalyang jong siam nisar por tor bukul sangma ukram da sim khiathan ban mi ta sim khiaru dalong kampat kum jing perkhat lang jungi tukum tang la haban mi no naka sing kongres ban wan phai biang pate ka no gajing keban wan phai biang emle jong phi nang ni na po pun thor barabar su jong kongres ke jing lok ke BJP ke jing kami phi so kum hiwan se ka jing lok na se jing kami na ngate bang pinas dang nomor ba lapan san yang haga kongres dengan hai bisu tu kan dei ga jing kami di kami te ngakwa banwan se kamat bas im nomor balai ngiyo ya ki jing ya tungku jong phi komusiam mak po berkesuka jela tenga shukwa ban kli na phi ya ka ai ke jinge ka ba penlong ya phi ba phi ya tungku ban ka soka ru mukul soma ha ka paro pilong si ya phi ya thu phi ya to ki dau ki bon matai pi we kan mau ma ka por ka pangalong si am jung ka khasi la tumbar si council number 1 pisu tu i ki district council jongi from time to time ki kan du i ka jing ya ka pisah ka tingka nagalan junga ku museum bar ka district council ni tho showship minister bagala kum no pan iPhone na ka banta bangin biang na ka banta pan penya ya ka council ku museum minister ka jing shisha udi ban phailang na ka banta baro ki district council na kan mau bah yangi ukhlmai tang siting karu karbaya ka garil atrmos desonsul arsin ai ka one time gran damakla ka baringkong wai lai krur ka bar wai sau krur kalau new krur tinga bu ka jingkali ku musyaf minister juga state na ka jingsha udi ban peitlang na ka benta ka garil nam ta ka kasils na ka benta ka details tekani ka penlong yang akan lihat bangan hamsu tuna di ka komperkhat jo syukrista ka bar ngakan mau bahar ka por bagajia kan ka issue muda kabagi pai bagi persa ika tuga building permission nang ta kumjuru aka jinge de baka kamrang ba sindong hadin baka high court ka penkut no ya ka pendu no ika board jung kirang ba sindong I doktor mukul tu podi wandra ada tuga ordinance ban sensyar sindong sensyar tau ka bom ya ham kat kum kat bustur jogi haka jing sisa ka state government ada ka kwa ban protect ya kirang ba sindong kala di ban appeal ya ka rai jung ka high court syasu primpot tenre kam don kataru kabaaru akajinge de bakatu ka kam muda ban yada yaki bapli ki bakam tam ki khapsor ban siu ka building permission ka bahaya kam dik pasu iki ngai ka turu ngai im dalong februar than ban protect ya ka jingkwa juki pai ba kini ki taw ki penlong yang ba ngamda sutuna di ka kom perkhat jungu kumu sim listar ka wili ka pangasusi ya kalong hadin baka district council ka persya ya ka tu ka ordinance kapersyaru ya kajing snow juga sorkar mo berwandra ada girkom trekam thmai kisnong gitau ngiyang pai ba ban khor kajing lang ka bahya apolo
bar ka basusi ka long hat ko por bai Dr. Mungkul Iwan Ra ya ka an Mike Kerten MLA MDC ka house ko di ban kut no shisngi ndai shisngi shwa ban kut ka house la extend bang ya ka house sa shisngi ka session tang na ka benda Iwan Ra ya ka an Mike Kerten yo balong MLA MDC dekatu kadang pendom kadang penbitar su ya ngagan mau ko por ngale sapo ka madam Sonia bani kendu nakam taka BAB natai ken mau baga BAB ro ka madam Sonia nang de na Delhi ka ai direction yu shim listar bala kum ban pha ai ko bil shong ko panor ka basusi ka long ba gipha na go naga government shong ko panor u ko panor haja ka pun asem ne ka upha ban shaka home ministry ngam tharai ko panor un pha asha home ministry klem ka jingbit naka council of minister maka artikel sispandu pulai ka ong bakano kanu ka diga advice tanyo council minister te kini ki penlong ya bangam pansi ha ban mi no namar ba na iba kami ha ba ka bekat dunga hak to ko por na try pikan mau por bo pilong si ya kadon ke jingi tengku bo ka high court ka raiwan pendu bori kirang basino hak to ko por le se la banom hadang ibu hakoi ke kentin ke basai le se pilong marwai hak to ko por pia khun se pos supreme court pin so ba ni thu hak no ko dur ka ya pi ngi hadin bang isu thu ba ka diga rai juga high court isu thu ba nagalang tinggi council ngim don tisu da ko ipat ya ba pilih ka supreme court ba ka bakut ka supreme court ka ay ka interim order ka ba ongkum ni ba phimna ban khang ye ki rang ba sinong ba ki issue ka nu ka jing tho certificate na ka nu namar lai bor ya ka daga district council katkum balai bor ya ka haka 6 dil jungka constitution jungka India kamur kanu ka regulation kanu ka instruction kanu ka notification of result ya kirang basno kata ka diga an but da kata lalawan ben trikam ya do menta kirang basno kim shakte shakhu makanu namar ba ka interim order jungka supreme court ka krenshai bamna ban khang yera basno namar kanu ka balai bor da district council shaki kata ka diga bor ba itu ka an tenrai ko mapiong mena ka dig interim order oi order ti kalong kum lu ta ya hadu menta ka dia kadang sa court supreme court hadu menta ki kimbar pendep ya ka final hearing ban aya ka final order tingana ong usiam ro mne ban sim sting ya ka kam ban tek ngor bah na mar hakano ko porla se ka supreme court ban take off yang ka mata na makani kadang kali ka interim order tito manam sakwe kaman kuma pikiran mentan ke jinsya kalau ba hak to ko por kidon kum ba handri hunjamut ke amle ke belum MDC telese hak to ko por bi filong marwe iwai kila maribmi to ka an kila resign no bad ke jingile MDC kila yarem lon te pi hak to ko por ko long marwe tika ei ko pen sno thu api ba phimde ben ko ngu ik to ka an lo thau de mukul sama ka jing ka penlong ya ko por ban yang scam kawai ka dau jong ka jingwan ra ya ka ne ka amendment ya ka ne ka Meghalaya Disposition Act 1972 ka jingwan ra ya ka tu kalong clear na ka dau banga kumusiam baka district council yang persya ya ka nuki an ki bomya hapat ko dustur jongi ban yada kiran basnong kata ka penlong yang anong kong menghaban scam shua baka ne ka jingwan ra ya ka ne ka an ban mai kerten no yu MLA MDC kam de na ka no ka daw kani ka di ka daw bai na ma ba ku musia mayang na ka bentati rang basnong bat ka di ka si bra we de kata ka penlong yang menghaban scam shua ka ba hadin ba la persyang ban yeslok shane bercatai ngatai pisu tu i kam de ka besuk ya ka an ka plachna berapa sapu assembly ban yang marway hadin ban dugut kala resign kam di besuk bagi badun ki babun ki ambale ki ong ba ai ba penis kan bale pim resign no namar la pim resign la sai pin samai jinglong ambale tendai ko munong bi khaman ubadi legislator ki ong law maker policy maker ngong ngan haban pin sitam kan dia ngalakol lai saumur kilo ya kibapun ki ong baik resign namar karong very slim ya piban protect namar ba pibam artli profit kawai ka profit kumbu tulap MLA kawai profit kumpa tulap MDC dia pin ngat baik
Makanya ka office of profit ka shikakang ban bam artli ki profit balada bam artli profit hap samai no jilong MLA tendeng kan mau bahau don weu lawyer hubangan ko abanda itu uteng wong sar ka don ka wei ka ruling jong Supreme Court 1972 ka weu chairman apo somewhere in Delhi ka bagi usha ka juga issue ka Supreme Court ka ong ka test la ka dei em ka office of profit ban mai kerteng wei ka ong pi hato de ba appoint ka sarkar ne mdei ada appoint ka sarkar la ha chamai la ne em ka sarkar ban be kam ada be kam kumut langat di hadin lang ta ka wei pada siu tulok mano la siu da ka sarkar kumut la mai kerteng dia ngadi election mdei batung ka sarkar yang ban remove tong bai ba san senen to kumu CM ru ngapan penong election CM apa di council ban remove ru tanga vote of no confidence apa ka house nga ndi ka sarkar ka weiru na khodi usketri ong ngi ki politician na tim bahamo na kai ka tulap giyo yung sketri ka tulap gi siu na ong em ni siu na ka khajna la jang kabut kamdei ka pisa sarkar Meghalaya kamdei ka pisa sarkar India kadi ka khajna na ka district council dia lagi tinggal ngalai yang tara masuk ngayang skam banganom design kamdei ka jurisdiction jong ka high court kamdei jong ka Supreme Court kadai nongkong jong u governor katkum ka artikel sispak dai puar u governor unnom la ban mai la umyo jingbit na ka election commission of India ka election commission of India haka clarification ki jong ba kamdei ka office of profit namar balai namar ba ngim kamdei ka office MDC CM kamdei hapo ka sarkar state kamdei hapo ka sarkar India kadai hapo ka autonomous body jonga district council ka bawa ka tulap ru kishim naka khajna la jo hai ni betang askam banaya skam do bakut Yang di kalong kumni kan pi. Ka anya dip tha. Kadang don adu muta. But hakatu ka pol ese ko mangi krembiang pi filong marwe. San ko kunda ingut ke mele long kila menjur baki pedang ya kini ka an bahkan long ka an. Ke menta pi hakatu ka pol pidam marwe. But menta ko mau ngepi hadu wakini kisni katu ka an kadang long kadang pelita. Kadang don. Te haba punta filap kumnu long long ya katu ka an la su thau khlem dong rim na. Katu ka an hadu menta tim pareng kyong galong nol an point. Kam tri kam. Kadi ka an khlem bnia. Ka bom na alar kam kai ka daman itu yepi kumni. Ka artikel ka artikel 191 192. Ka kan sai kumni. Ba unu umma ban enjoy office of profit artily. Lada ku enjoy hab mai kerteng. Tanpa office of profit hapo ka union hapo ka state. Lada bibar ka kam ha state ka union pila samai. Dan bibar arti ha state pila samai. Hendai ka jongan mar kam dei hapo ka union kam dei hapo ka state ka dei hapo ka autonomous body nalai. Ka artikel kom kumni. Uno ubabat arkam dewan mai jungan bele. Nomai ya lada kadon ka state ka protect iki. Pila aibor ka state bahkan protect dakaan. IP small sample. Ucharman walambor malangam tahu di ucharman juga state planning board. Haju upor dia mele. Kamu udan atli ke office of profit. Kawai ucharman kawai kumu MLA. Tiandai imla ban mic namar ba haga Meghalaya mo disqualification act 1972 la ayada. Ba uno babat chairman hapo cooperative apex bank babat hapo ja planning board ubabat hakino state corporation ma shuban mai namar layada daka state act hatu ko por UMDC ru layada UCM ru layada ka an ke bukan na Dr. Mukul tu por kalong banwen no iya ka jingada kamu tadi kan an temai banwen no iya ka tu ka jingada mdon kam shu pan yada UMDC yada tak yu planning chairman planning board chairman yang lalu yu chairman juga MK ya dan yu chairman juga kini state corporation ya MDC na ya dasyu kenang bahkan mic ketika ancis pak kendai puwe pak kendai ar jongka artikel tendai pause ya dalam piang ru kamni le ya namar ba ka office jonga kamdei hapo ka office CM office MDC kamdei hapo ka
state hapoka union nama kata lara piwang no kidaru kam larkam tada piadaru kam don jingmut dapi miadaru kam don jingmut namar kam de hapoka state dia kumu pak lampor pak state planning chairman bud lara kam don katuka an ke bayada iu chamai lang tadi im chamai namar la ada ka state ak ni MDC mentang im long show ban bat arkam namar bala wen no itu tangba namar bak office MDC bat CM kam de hapoka state ka artikel ka ong tangnya ki office bah hapoka state de banyada don kam tiga dam kamu gidon keper la jong ibam ka mon tenri ya ka keper sorkar te artli ban bam misha te hatu por kamu nga kai so nak per sorkar bat na ka keper la jong te sakwe ka mat pa mun ra fi hakatu ka por to pilai tu ispang ka ji tungku jum pi bon mukul samba ndai la se ka don kuno ka daw ko penong ka kongres bakan beseng ye pi hi ka jing be seng hat ko por imar ka de tang ka pressure jong chief minister hatu por long dr dia pangam blame you know tenai ka don ka pressure na ka chief minister ba kan ba mbe ba be seng ka di ka suspension license ka bomut ka long ba ngan suni long hasuin dengan asutu ba kam la suspend ka ba nga mino na parti nang bangan yo ban yele election tenang ta lese haka jingkel mau jung pi haka tu kapor na sarai ka jimu jing perkhat jung pi kala awan li ba pi pinom yo ban yele election arayar khat pran na sen kongres yutip shay ba mukul sama ha du kapor penslur yo ba hima bulong kandidat fiti ba pi kata hoi ma ba hadin ka hadin ba ngai tong ko tu kala sya bakum director tu por pikan mau ba dong director apa social welfare ulong politician kum director tengah suthui tadara ba ngawa form no eka parti PDF mengampat join tengah lapanya dipai ke parti PDF pengantin te to munta ini wan sa ka PDF kai ka daw penong fi seng PDF le fi no hadi di kalau kum ni nomor harga journey jungi ke politician tentang gidon gigi mo ki option down bong hatu por ka por mga form PDF ngali ban simti kum presiden tamang ban simti na mga ampat resign na ka kongres ngamlong ban resign na mga ka anti defection yo sama kerten bangada ban du election dengan IT support temporary helper lock mo iba banlum mar penyan dan la dei ka por bangami na kongres kajing siang ali ban simti ka kam presiden dan rei nga berkat ubri lo jong mo ki ubri ba ngasanya no mili la nga job ku MLA na mau sundam I'm still komani ke party nang ban komani ke party handai sniu ba ngarem no haba ngarem no ngamdon ikhtiar syo hab ka party ru kelas tu ye ngana mong yene ro na malada ngamdon ga bor president kelas tu ye dengan satu ba ladang kontriu hang ni klaim dodon ta koman kamta maka pilih fisutu ibu beli kimpat kot bor kata-kata. Dia dengan ban syuah koman. Tekin koman dak ini beli kita ya kena kimpat yala iban sutu. Dia ka bahaya yang bangan nom bane pilih tanah ka portei bang ya syurut ya tanah ka daw ki bubut ki ka bahaya bang ami no na ka porti. Tan kata na badon daw. na sarai upai ba tu sim ba kasengiu jong pi le se ka daw ko Punjab ke ki samut ki ameli tu ko Very true. Mana ba hatu ko por nga try bikin mau ba hamber udu tiket na ka UDP. Dia kamdik basuk mo I baru ni. Nei during the time plus tu I ka isu muda ka kluit ba. Ka isu ram ga snong ka kluit ba. Bar kitip yang ba ngadi ubri juga principle. Ka bangadon kanon ka bas ba. Kam tambahin bang la job ya ka dual pus mo ban job percaya ka anjung sarkar plus tu ki briu la don ka misalnya. De kini perlu popli kam de ka basuk. Ki tam popli tang det dengan sutu pagadi ka conference pel ba. Sakawi kalong ba tu ngalawan na kapag daw yung kahima nga iki na ka jong ngatip ka ikan diwasya ngatip ka history jong kari kasi jong ngatip ka ikan instrument of oxygen ka ada instrument pero gibro kitros na marba ngatip ya ka history jong ka hari jong ka jelaga jong te banhakan ngiyo I hakapor ba phirong spo ka party congress la pediang sobha ya phi
Kadon ke jinga snok ti jong pi bod ba hima. Kadon kono ke jinga keren jong pi ha kine ki khinder banai bo pi don lang. Namar pi hajing sisa nganang perkara pemerintah bahdin pengajang biang bat ke kongres. Keladi ke kabuk siar nda ke bentai bai sem plan. Tian dei ngampai perkara pada ba hajing sisa ngilaya sentur lang ngilaya sedok ti lang dei ngampai perkara pada ba i hakabakun pada i kamla i doktor mugul ban yalam lang setiap mesti. Anyway, hajing sisa tena perkara ba ila sus kambang ngila don po ka kongres. Namar maka diga election beladak utang-utang dum sebab bot ya nga. Dila combine lang mangi ngatai besutui kan long mur advantage yo baik malah dia. Ta ka nyimbat kam ya thon usip yo ba pensinga en bon yes no tisa ba sem plea. Ada kata. Teto manwan sakwe kamat pai. Pi pladeus im khna jong ka hima bawa. Pi suthu bhai ya ka jingdon kam jong ka khai pateng. Hapdeng ka hima jong pi bat ka Bangladesh. Dai hak por ba pilong mele ngim sim le i ba phinla ban le i kanu ka daw ka ba khangla ya ki hima ki badon sepo bodar bakin pli ka ki pateng ba Bangladesh. Hajing sisa ka por bangalong sim kena ka hima buhal. Ngatrai bikin mau bahat ko por ba tang ka balat bodar hat. Ka bangiyo akat ko por hari kasi jentia. Te katuru ka di ka jing tray system ka junga ko musim kena at ko por. Akan mau ka por ba gyong masukar India ban pen imbiang ya kini ki hat ki barim ki bayadi ya thet ba ka Bangladesh. Te to por ngilai tray system ban wanra abiang ya ka barat bodahat kum ka hat ban yadi ya thet baru Bangladesh. Te kumbaru mentang kan ni ka hat ru ka di hapo is kasil kamu hapo kamu sundam konsumsi bagum juru hapo ka hima bawal te kamu nak por jing long emale junga bagum sim kena lese shwa ngan long emale sim kena la bawan rai kan ni te kata kali gawe ka achievement ka bangla persang banne tende ke cimo ma kiwi kadon na som problem hajing sha kan ni ka export point napo lalpani nanti ka po hima bawal hagapor jing long sim kena junga arjarsan ngila ri notify biang kum ka export point pada Bangladesh. Tege jibo ma jungi kam dei na sukar India, kadita na kadang pada sukar Bangladesh. Hadu menta kam parla ban pli di import point apo persya bar kanika balat ke jungi. Te kam dei na kadang jungi hang ni kadika daun na ka Bangladesh. Namar na kaleng state jungi ngambenye ki bapli. Ngai bapli ki 4 sutu hajnya dei bat kumnu ban pen im ki nong jong snam kaput jungi dagini ki export point dagi ki bodahat ki we te haru menta imat ke umma state government kamla ban at least ban take up ki issue orang ka sarkar Bangladesh te to por le se kamla de anang ni kadina Bangladesh Ti pimot banong ba kum bakalong menta to la dia ba pi pila ban pli ya we ka yo le ngi mekren menta tang ya ka Mawsundram constituency dan de ka hima bawal we ki re sibo ka jingi jong pi ya kene ka jing sakut ya ki yo khapu do bring ka India ka Bangladesh na pok jela jungi kadi na kanu bada Lada biya kali ya ka sarkar jela jungi ka etan namar ngai gumba teng kim snutu bar kim champang hayri gumnu ki lat glenti ban ya take up pi dok nanai bi inuk sai baret ban pli bon ki border hat ban pli bon ki export point kai bagdan kam golong wei bangi telang ba Ministry of Commerce Ministry of Commerce kawai ka Ministry of Finance custom ka ka Ministry of Finance ka baar ngi hapan ha external affairs ministry tandai bi dekri ki jongi ang ni ban tech search issue ha ka ministry level very sad nai pa dekran ya ka dhaka ni don kam ki nong mi amat ki ba ka Ministry of Finance ka jan ka Ministry of Commerce ka jan ka external affairs ministry ka jan ka Dhaka ka jan hangi nga imal ka jingai ba ka jingai kum banang ni siapa London si Washington hana jing sang la di ban news kini ke ministry rengkat ki mo ka Dhaka nanti jidon ki high commissioner jungi apo Dhaka Indian high commissioner tendrai peni akan ni kini kasih to memartang ki local issue ru ki musutu kum ni kan ka yari ka issue ba ya kata dia problem
Dia papri independent tang haki progress. Ladang ngim don something nalade. Kam ni ke besu. Nama haki progress yes on that instruction kinle. Tene hadu kanu kinong serious issue. Tene ngai ila kinong mikmat dongi ke sutu kai ke Ministry of Finance, kai ke Ministry of Commerce, kai ke External Affairs Ministry, ki High Commissioner ting Bangladesh, kai ke Dhaka. No problem. Ngasut tang ki revenue resources lajong rungim nabang. Haji small state like us. Natai ke family ke berit. Suk ban survive. Kita kiong ka state dungi klaim ka sentral na. Wrong. Ki state ki bahaya ki stom ki. Ka sentral na mabari population sarang kurun sepuluh. I population dungi hapo san phulat. Lagi nan kini ki resources dungi ban pendang kami ke Bangladesh. Nilong kadai ke surplus state. State kajing dungi mau ngipi. Ka problem dungi khai kaput berkiwi-kiwi kadai namar ba ka incompetency. Dungi dungi kemat kami. Te sakway kamat. Pi pilalong UMLA jongka border constituency. Tingon rabiang pi ya kan di kamat ba kasokar India ka jua ya ki scheme border area. Scheme ke bekerpang banirap ki besyong haki time border. Te kejing kali junga kalong kumne hato pi filap ba pi kum UMLA. Lani ki wipat kinomi kamat. Ki penon kam hok ikini scheme border ya. Hoi kadon kumbang mga nagaleng ka ministry amo ai ketuka border area scheme nagabentaban develop igi border tenrei hoi ngam ka mentoi sibun nagabenta ki sinong kapur ki jongi tenrei ngape ka ai ka bangadon kam ya mentah ki sinong border jongi kadai ka border highway public border highway ngam yakran ya ka highway jong BSF tengah ia haji sya ka state government kala di ban phai khmat chata phipin ai ban develop ya ka scheme border sna community hall krishna footpath krishna footbridge kita ngamong gidon ka makisnong gijong itendai ka bolong more important kana bagan duna ka migration jogi no sosong jogi na border ladon kam ya ka border highways la bisim ngan simi pina dadu dauki Sashela, Shabala, Banling, Shu Sharanikor, Natrai, Kinong Border Jungi Baro. Number 1, Kalik Kawan. Number 2, Katri with Bangladesh. Dengan ai hajing sisa ia kan ni ke border area scheme kan. Ladi ban phai central government balakun mu ban penbun ki highway sa border. Mara bepek bah ka Shela bat ka Mosndam bat ka hat modon jungi kalong very close. Tambah tanah kada bangindon ki highway nyap kiu Shilong nyap yar Shela. Tengah ini bar ladon kam mentam pakai nakaleng border area department ban phai sakini ke jingai dei pakai highways. Te sakoi peim. Komusiam pila batslem po discussion. Te kajingkali jonga kalong kumni. Hakine kisingi kami kejing keren nak benta ke ILP. Te laju ong bangi ngiladon rupai ke 6 schedule. Nang ta mentang ngiri beksokar kebarim kapor bilang beli mapi kila penteri kami itu ke MRSSA tenang ta menta ka don sa kajing dawai ka ILP kai ka an ke bak ham singa nya ya gini Pi hadu menang ngilong kumni kumbang ngilong ngimpat ngam ngimna banlen bakadau ka karang dika ka siksidil kai ka siksidil kiong tribal area Habang tribal area ngan habisu thoi kamut un khamlong like tu bat na ban lemon mano habang tribal di kelas tu tribal area kimong sidil area jigisya kiong tribal area under the six sidil pitang shong tribal area katar adon paka ka sound of protection namar unun tribal unun na ban sulong free ha ka tribal area ngan habisu tu de tamba pida ekren pati ka jingkha ya kani ka six sidil ru ngatrai pida pule bagin ka khana ka instrument of accession annex agreement kakha ka sikshidal namar bikin mau bahag por besok berkemi India ningkong kisim ya sign ka standstill agreement ka bagi ai tang ya ka communication ya ka military ya ka currency but ya ki foreign affair tende to por ki jongnoru ki kemlong safe ya kani iban boring iban sanya ka tuka IOA bad ya ka annex agreement pastor je JMD cross loy par board ko gobinar bodoloi ko chairman ju to sub committee ki discuss ka IOA beri kai kita bagai sikshidal
Dia dapat bahasa Sidil balik ke kha distrik council kun. Kadai ka iOS state. Balik ke kha balik idon revenue na ka distrik council. Kadai nang tai. Dia do mentang ine ngisa komiru ni kata. Tengah jinga dia bak protection mama pi. Haji su cuma kalong ba la ka ngidon kam ho idon kam LP ban block na ka entrance ka ni. Tamang idon kam ka Sidil bagi nomong triang ni. Balik nga ongkum ta upema pemu khandu. Upas ke resolution apa house. Ba ong wat ai yang ni tangga LP. Nama larangi mak ban blok nang ti. Ubra urung hapo ulalong try nama undon 6 Sidil. Jadi larangi yo langi ka ILP pada kan 6 Sidil. Karena far more better. Nama ban na entrance ngi ala ban check. Hapo uru nama kadon ka protection juga 6 Sidil. Tribal area. Dengan i bang idon kam boot mechanism pin. Jika MRSS ni kebelah tahu per film melih Pi ka MRSS ka pi aku por pi kam tip kan di MRSS hadu kan nu kalong legally rapi nya ka legal scrutiny namar ka MRSS plus tu ye ka ditang na ka bentama ban provide assistant ni gitu kibawan room bawan mi hang dia gibanang nu dagile shadow nang tu long tang hata kerte tendri ngam i bakan de ka badon berat kata-kata hoi kan yarap si kendian dia ka restriction ni jingya jingwan tre ha bakut kidon kami ka LP ban plan isu ya ka sikidel jangan penkut pai mi jinga keren bukti ha ka jinga lang ha mosun ra ma ki kindet sngi belader pi penpau ba ka kongres te election ka ban kan poi R4 plus te pidan ke jinsu tikna ba ka kongres le se ha ka R4 kan wan na jinsu cha pi ka parti ka bahe aku ka kongres ni ngangai ta lada ha ka por ba ka BJP kalau very strong very popular ar hajar khatpra udak to mukul nama kajing bom na jung u ban kari along ya tim bro kowe ngalami na manga umi u baprestun umi u bang snow bahada gimi ba magoming ambon still kadang yo ar puing way BJP factor ar exit factor still yo ar puing menta ka BJP from time to time di pai ba ke stu umlong kahiar ka dor ka mod di marbar madi kahiar ka sorry ka kiu ka dor ka mod di marbar madi ka kiu ka petrol ka diesel ka gimlong save kawan ka sie menta udah man rasa ka tuka ban reform ya ka mo ya ka ni ka electoral ya election rules jungki banong badi ban linglang ya wadahar badi epic kan di kan ta sibun dengan ini ki faktor kan penong bagi pai kan hapai syaka kongres kan you feel juga MDA government noi kai SSA umi madan bapli umatri mastrul hami badan dawatu lo di patri humgat bapli por covid kimyo bang bapli kabagi kular na kabanta kasan pawajaran to kibaya covid hadu manta bapli kelong tang hangi ngasuin deka jing feel juga MDA haga bakut ki pai bagin pai syaka kongres deka jing exit jong ki katoni ngamong oi kan kata katuan ni tendai kadang advantage kadang disadvantage tu. Tapi pai ba urung very strong for Congress. Maka Congress kadai ka secular party. Tapi pai ka Sidil ka por Congress. Manu bai state ka por Congress. Manu bai da ya ka an pansyat parishad kadai ka wajib kandidat ko por boong ba ai la iki bagin san kat kum ka jinglong ka ko dusuri jongki. Tiki ba kut ki pai ba gen pai Congress. Tiki ong marbang indon hadel hi kumnungin survive. Ka small state kan kam survive kabun. Ada gila ban Tribun ki exit point bar ke Bangladesh. Ada gila ban tablu di resources juga power sector, tourism sector, educational sector. Tangwi kunna ala dawli tit sebar huwa fit san pulak sikur ban puli doktor. Ada gidon max ada gidon katukan ni ki medical institute hangni. Engineering institute kan tengah i bang laden ke pori ni bang hapan survive dala dia dia. Gidon tang hapo life house of pulak kinong song. Kar kini ki resources kimban problem. Kasurong bagi don kami ka seriousness, ya ka commitment, ya ka jingkit kli jogi nong mikmat. ngimsim lakmi lanti brio bawan na mosunra mila election na control job ke MDC. Jadi mudah bakin job hak mana kan ini? Pi tu kidong ka jing desperate tem jonga. Pi ngatrai bisu tu ba. Hadin banga feel na mosunram, feel no baga party banga ka chemical leadership. Katon ka jing pilas tu i, ngalasat sideline. Tika tu pun ada stasionar mikor, kadi ka blondar jungang tu. Dia apa kut ngaperkat iman ke political career junga.
hadu ar pulai kam ke besu nama ngam di businessman ngadi real politician banai service bai ba ngong to long ka balong dia ka baja ngan decide mo bani ka bakut hadu ar pulai ka ba ka kut no ka khandai la de ka di ban kut ka election MDC ngati keris bani ang ngane le bina mau khar bentor itu ko perlu dan bapak dia mengadon no bat ka we parti NPP tu ko par pikan mau de hoi baban di balong cruz barna i pangaya i ba ten re ngado na ka jung ka family na syong na menisum to kan nong friendly match no te ngai le te ka ditang sau phus ngi sau pesan ngi man tre ka ba itu na ka long bagi babon seni ki sutu kan dia fi i mat ba kidang pedang yang aku mu nong yalam na mari gila tapi kira ni ka ya ka kamrang bas nong ya ka kam muda ya ka tual pus ya ki babon ki isu ki beri kidang kan mau ya ka tu akan mau we rang ba nganam jer kateng abang alek ban iya ke bis tingkat juga bangaila NPP wong NPP Kongres PDF NPP mal keempat aksat ni kan pai ngam tu wong to ya PM jit parti su jit quality no dia kasih survive bai tan dia di point dia pi ngam semua ya ka mokar ya ka mission ya ka unsosun ha ba ngatam no digitu jaga gatai ka laumali ngatam ada begini 45 days te hawakut kali ka bag ba kida gitu ba ngadi legislator ngadi policy magar ulong magar ambe komgiwe tengtem li makan benyaki bun ka handball hapo house mongi shari ke ben le kli jingli ki phai sho konrat khambuli te konrat kli yaki minister de kli bormukul de kli jingli ki phai sho mukul de na daw kam de yang ki mi di banang politician di ban face ki bobor ki chu te na ka law is a common sense la da people it men dai go mo ka an ka di ki muktiar jingi maswa ki kham start ban ki lawyer ro te ngi don kam yi ban tip mon ma khdet kum ki no mai khmat ka an te anyway dan bok pengajob menekan ni na kayu te ji sang ha ka ki por ngam pala arai ngi na mau khar ni na silong not na pentor ne di ba mai ma pala lawan kum president ila keren singan no yang bayar mi bapak singan ini na pentor tinggal di side bin nang ni Jadi soal abor minta ban kill you jen arfu pentor pi ke ngapai kan nu ka jingele ni kadang kadang ba namar pi la ka pi hap ai te namar teng da ka jam tan lu teng kumbakla dengan so ba ba ila yu ba kenang bangan tresitom kenang bangan poya ka tong mar teng ila bajam ba bajam teng gitu ki tim ki ba show mai am lili ke tim ya ka pokor ki sath ya dia namar ba kam de ke tim ya abi salat take for granted kai long punya long ya mo sendam lu mana kan ni long for granted nga kham te ka ba ngai ba ya andiat kenang ba at least bangan nang kham pensitom dia te ka job kadam te ka di hadin tak boleh sih thank you